Pozdrav dragi prijatelji, evo me na još jednoj planini ovdje u Srbiji. Pitanje je Stara planina. Dolazim da ispenjemo Midžor, zimski uspon, kao što vidite oko mene je sneg. I krećem sa pozicije Babinog zuba pa stazom prema Midžoru. To nije nešto velika, dugačka staza, nekih 7-8 km. Nije mnogo zahtevna, onako tura za neko lepo uživanje i šetanje po ovom lepom snežnom ambijentu. Dan je jako lep vedar, a temperatura je ispod nule, znači sigurno nekih -5. Čujete kako škripi sneg pod čizmama. Stara planina se i na bugarskom tako zove Stara planina. Latinski naziv je Hemus, a turski Balkan. To je planinski vijenac koji pripada karpatsko-balkanskim planinama i nalazi se pretežno u Bugarskoj, a znatno manjim delom u jugoistočnoj Srbiji. Dužina ovog planinskog sistema iznosi čak 530 km i pruža se od Vrške Čuke na srpsko-bugarskoj granici pa na zapadu sve do Emine kod Crnog mora na istoku. Najviša tačka Stare planine je vrh Botev koji se nalazi u Bugarskoj i visok je 2376 metara. Midžor na koji se mi penjemo je 2169 metara. Vrh Babin zub je na nekih 1558 metara, ali mi ne krećemo sa te kvote nego sa 1570, otprilike da se nalazi ovaj dom, i ukupno negde možda samo 600-700 metara uspona imamo do Midžora, nije tura mnogo zahtevna. Stara planina je sve popularnija zbog skijanja, ima tako lepe staze. Evo pogledajte za mene jedna lepa utabana i lepa staza, i eto nema neke velike gužve. Sada je nekih pola 10 ujutro, nije baš mnogo rano, ali znači još uvijek nije se stvorila gužva. Jako lep dan, jako fantazija. Rimljani su staru planinu zvali Hemus, a smatra se da taj naziv potiče od reči Sajmon, koja je tračkog porekla, a inače označava planinski vijenac, odnosno grupu planina. They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I be my mind. Upravo izlazimo na vrh koji se zove Vojvodin venac i visok je 1671 metar. To je vrh u stvari na ovom putu, stazi koja vodi prema Midžoru. Evo ovako. To je vrh. Tamo je Midžor koji se penjamo, a iz ovog pravca dolazimo, ono tamo iza je Suva planina, a ono tamo Rtaj. To je pogled na te dve naše lepotice. Idemo sad na Midžor. Ispenjali smo još jedan prijevoj onako i prolazimo pored vrha koji je ovdje iza mene sa moje desne strane. To je Žarkova čuka na visini od 1898 metara. Sada ćemo nastaviti prema Midžoru, a usput ćemo proći još Prilepski vrh koji je na 1906 metara.
je i bogata jako vodom, odnosno brojnim rečnim tokovima i gotovo između svake ove doline, između ovih, ovako da kažemo, brda je u stvari neka reka, rečica, potok. One su uglavnom bujičnog karaktera i najčešće su aktivni u maju i ono kada krenu snegovi već da se tope na proleće, jel? I poznata je po brojnim vodopadima koji se zbog tih i takvih rečnih tokova mogu ovdje pronaći. Ti rečni tokovi i uopšte ta količina vode koja se ovdje nalazi stvara i bujnu vegetaciju, raznovrsne biljke. Planina sa svojim pejzažima i okolinom nema tih oštrih vrhova, onako sve su valoviti vrhovi i dosta podsjeća na to tako neke mnogo niže planine, ali evo sada se upravo nalazimo na nekih 2000 metara i onako prilično je hladno i vetar koji onako dobro sječe. Scenografija se nešto ne menja često. Evo sad stižemo, izlazimo u stvari na tome, tako da kažemo, završnom usponu prema Midžoru. Trenutno dok stojimo ovdje i snimam, ne znam koliko se to može na snimku vidjeti, par skijaša se spušta gore sa vrha Midžora. A, pravo. Nešto je muka dok ne iznesiš te skije gore. Ćao! Hvala, lijevo uživaju. Zaista ljudi uživaju na skijama. Inače, poznato je da se ovdje na Staroj planini može sa turno skijama penjati i spuštati, jer nije mnogo strma, tako da možete se popeti sa skijama. Inače, leti je popularno i Monty Bike. Opasnosti od lavine na ovom delu padine ne idemo najlakšim nego najkraćim putem, tako da prosto presečemo do samog vrha. Zbog dosta zaleđenog snijega neki koji se poneli dereze će ih staviti i pokušati da ispenju, međutim zbog svih nas ostali koji ih nismo poneli ili ih nemamo, onda ćemo da se malo vratimo nazad i da pokušamo iz drugog pravca da penjamo. Znači snijeg je jako zaleđen i kliza. What to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself
Midžor 2169 metara. Vrhunski pogled, prelep dan. Prelepo vreme na Midžoru učinilo je ovu avanturu još lepšom. Prelepi pogledi na sve strane, jako se daleko vidi, čak u jednom trenutku možete vidjeti čak i Šar planinu, mnoge planine u Bugarskoj i tako dalje. Zaista smo uživali u cijeloj ovoj današnjoj turi, u ovom vrhu koji smo ispjenjali. Sada se vraćamo nazad i s time bih završio ovaj video. Subscribeujte se na kanal ako niste. Novog viđenja. Pozdrav ljudi, ćao!